Rubriku Veliki koraci malog Lovre donosi vam HEP, više od struje. Oho, ovoga sigurno još nemaš. Djede, super je. A što mu znači ovo LN? To znači da se ne puni gorivom, već električnom energijom. LN. Wow, tog stvarno još nisam vidio. Je li to nešto novo? Pa je i nije. Prvi su napravljeni još prije više od 100 godina, kao i ovi tvoji. Misliš kao moji brzi strijela? Da, a korišteni su čak i u istu svrhu. Naime, bili su prva taksi flota u New Yorku, a napravio ih je isti striček kao i ovog tvoga. Ali sigurno nije tako brz, ili? A nije, ali ima neke druge prednosti. Dođi da ti pokažem. Ali djede, to je samo igračka. Pa je igračka, ali vodim te u Osijek gdje su otvorene 2 nove punionice za ove tvoje ljepotane. Pa ćeš saznati sve o njima. Idemo! Dečki, dobar vam je tajming. Još malo i baterija je puna. A kako se puni ta baterija? Na ovoj punionici to je vrlo jednostavno. Identificiraš se RFID karticom, priključiš kabel i punjenje može početi. To baš je jednostavno. A ima li još ovakvih mjesta kod nas? Naravno da ima. Trenutno u Hrvatskoj imamo 9 javnih LN punionica u Vukovaru, Labinu, Osijeku i Koprivnici. A do kraja godine imat ćemo ih još barem 20. Onda više neće biti problema s njim preći veće udaljenosti. Tu ste u pravu. A koliko košta punjenje? Besplatno je. Kako besplatno? A u ovoj pokusnoj fazi punjenje je u potpunosti besplatno. A i kad krene naplata, ušteda je zagarantirana. Deda, pa fali mu auspuh. Lovrek, njemu ne treba auspuh. On ide na struju i ne ispušta dim i na taj način štiti okoliš. A znate li da je ova punionica još po nečem poznata? Po čemu? Napaja se sa strujom dobivenom iz HEP-ove sunčane elektrane postavljene na krovu zgrade. Samim time imamo punjenje sa zelenom energijom. Super, baš se veselim vožnje. Evo, dečki, baterija je spremna, čeka vas čisto uživanje. Idemo! Spremni? Pa što se auto ne treba prvo upaliti? Lovrek, vidiš da radi, pa gore mu sve lampice. Pa da, ali moj tata kaže da trebamo osluškivati motor da bi znali je li sve okej. To ne vrijedi za električne aute. Oni ne proizvode buku i na taj način štite okoliš, ali i moje uši. Pa šta onda čekamo? Vežite se, krećemo. Wow, kako dobro ide. A nego što, pa to ti je struja. A što znači ovo 190? A to je broj kilometara koji možemo preći sa jednim punjenjem. I što onda? A onda ga punimo na onakvim punionicama kao što si vidio. Idemo dalje. A što ako slučajno nema punionice u blizini? A onda nam je moj Lovrek dovoljna jedna obična utičnica onako kako imamo doma. Stvarno? Da, ali onda punjenje malo duže traje. I kako vam se sviđa? Taman imam 8 godina za štednju. Kad već ja nisam mogao imati u svoje vrijeme, Lovrek će ga sigurno voziti. Deda, držim te za riječ. Da, Lovrek moj, ali počni ti štedjeti, jer ovo ti je budućnost koja stiže na velika vrata. Može još jedan džir. Naravno, još uvijek imamo dovoljno baterija. Rubriku Veliki koraci malog Lovre donosi vam HEP, više od struje.